Мына бүгүнкү ооз ачарыбыз рыба кисло-сладком соусе аушкамды бүгүн эркелетип атам. Китайская кухня кылып белый рис кардамон менен, бул буурчак кесмеси, жанакы чеснок и жашыл пияз. И биякта стручковый перец, то есть горох стручковый менен, помидор и огурец. Пожалуйста, жолдошум күтүп калды. Bismillahirrahmanirrahim. What is this, chicken? Талапия. Oh. Ой жаным, десе жаным. Аушкам көп нерсеге татыктуу. Аушкамды эркелетким эле келип турат. Кандай тамак жасаарымды билбей эле YouTube'дан карап эле изденип турам. Ушул кишинин ыраазычылыгын алайын деп. Ахмад, did you like the food? Chinese food? Yeah. Кытайдын тамагын жакшы көрөсүңбү десем, бул Кытайдын эле тамагы болуп калды. Мына, альхамдулилла. Анан мо тирамису, аябай сонун болот. Муну дагы кесип көрсөтөм. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, дамские пальчики деген. Oh my God, why you are cutting it? What should I do? That's illegal activity. That's illegal. Oh, I need a spoon. Bismillah деп жолдошума берейин. Тармалып калды. Аябай сонун болуп тур. Дамские пальчики деген эме бар. Печенье биякта аябай воздушный. Ошо крем жасап эле, ана бул накта эме какао. Ошону себелеп койдум. О, муш эле болуп калды. Мына каралачы, мына разрезе моундай сонун көрүнөт. Ушундай жасап жүргүлө. Оп-оңой эле 1 сааттын ичинде эле жасадым муну. Бышырбайт да, жөн эле тизип чыгасың. Анан 1-2 сааттай турду го холодильникте. Oh. Wow, it's so nice. So cool. I mean, the temperature is so... They have bathroom in the basement too. Yeah. Wow, mashallah. This is a full bathroom. Pakistani. Yes. Great. Wow, mashallah. Good. And they can see from Wow, this is the best is the best, scene. Yes. I mean, windows and Yeah. there is straight Yes. sunlight comes, right? Yep. You don't need to put the electricity on, right? For I mean, during the daytime, you don't need. For No. for example, look. Yes. Oh yes. Wow, in enough. Summertime, Enough. you don't need lights Yeah, over yeah, here. yeah, enough It's, light. all vitamin D. Yeah, even over there. Oh, mashallah, mashallah. I think it's good for kids, to Yes. have parties. Yeah. I bought it for kids actually now. Uh-huh. They don't spend time downstairs. Oh, really? So this is one bedroom. another bedroom. Yeah, I And saw there's it. a closet behind it. Closet. Yeah. Walk-in. It's for live for Your bathroom too? bathroom. Yes. Oh, Yeah. bathroom. Oh no, bathroom is over Bathroom there. is over there. Yeah. I'll show Okay. you. Yeah, I saw that. Mashallah. That's a Good. full bathroom that I do. Кайнеземдин баласынын үйү. Ahmad? Great. Sitting room. Sitting room, yeah. Wow, yeah.
So nice. Very cozy. From here you can see the backyard. Very nice. Yeah. Huge backyard. Yeah. We got lucky because we got fence actually. Yeah. It was fenced already. Said got a good deal too. Yes. Yeah. At the right time. How much did Syed pay for his house? I think his was 582 or 84 either. That was the asking price? That was the price actually. Yeah. And you got it for 2 days? No, Syed. No, he got it after me. Okay. Yeah. I think that the bedroom should be high ceiling. So this is one bedroom. Sorry for the mess. Oh no, problem. it's no Kids' problem. Kids room. Yeah. Look at this. Wow. Yeah. That's so nice. Mas. Be careful. Oh. Yeah, mom. Yeah, Sidra. Yeah. I like this. So nice. That's the master bedroom. No, sorry, sir. Koi nahi, wo hi hai. Be careful. Sorry for the mess. Wow, this is whole. Yes. Yeah. You have jacuzzi? Huh? Jacuzzi? Yeah. Yeah, they had it. I don't know. This is the whole. This is a master bedroom. Great. Wow, yeah, that's great. It's really good. You mean that grass? Shower? No, I mean, Wow. 6 months old. 6 months? Yeah. Now she's 3 years old. Oh. So nice, mashallah. You have a hotel buffet, restaurant buffet here. Thank you so much. What about if you live for a long time? Can you take? No, we cannot go to Pakistan all together. Always one is here, and he take care of her. She cannot. Obviously, she cannot. Zara, you want to come here? Cuckoo put you here, and cuckoo put you there. Cuckoo put you here, and cuckoo put you there. Cuckoo. Wow, what a table! Beautiful. I'm sitting here. Yeah, Where I'm sitting? Whichever, Zara, where's Zara. she sitting? Where should I sit? Okay, right here. Okay. And she has to move with a whole setting there. Бүтүрдү. Эми жакшы батты келиңиз. Мына ушул жерден ачылыптыр. Кыргыз пост деген жаңы. $9 экен. $9. Мурун башка Silk Road деген почтадан жиберип жүрчүк $12. Анан бүгүн болсо 15 килограммдай кетти Кыргызстанга. Анан жакшы эле эконом болуп калат экен. $9 алышты балдар. Кудай ыраазы болсун, алхамдулилла. Жакшы эле эконом болду. Бир жумада жетип калат экен. Баягы эле балдардын камын ойлойбуз да. Балдарга кийим кечек Орозого подарка жиберип, Орозонун урматына подарка жиберип. Ошо.
Бай күнү өзүмдүн машинемди күйүп кеткен да 299дан. Толтуруп багымды. Бүт электер болчу. Ашкан машинесин кошо күйүп кетсем болмок экен. Мына бүгүн мына 5 эле күн болду. 5 эле күн боло элек. Күйганыма 4 күн эле болду го. Мына 4 күндөн бери мына 3.45 болуп кетти 1 галлон. Мына саган дөкүү деген ошондой мына согуш болгон жерде мына ушундай да. Мына маңдайдагы 3.59. Мен 3.45тен күйүп келтем да, 3.45тен. Тепе 3.59 тетек. 3.59. Аз моякты көрөбүз. Az moyakты көрөбүз. 3.59 болчу. Бул 3.79. Мана 3.79. Ана 3.79. Вот такие пироги, вот такие пироги. Эми канчага чейин чыгып кетер экен, эми көп ары бери жүрбөш керек экен. Бензинди коротпой үйдө туралы.